Miran, slab prvi polčas vaše ekipe, pa boljše nadaljevanje. Ja, res, prvi polčas smo trpeli njihovo agresivnost in fizično močnejšo ekipo po fiziki. Mislim, da nismo bili dobri v duelu. Medtem ko drugi polčas smo igrali hitreje in to je njim povzročilo težave. Tako da tekma je bila v redu, mislim, da so fanti zgarali. Rezultat tudi realen. Koper nam je delal malo preglavice s prekinitev, ker so dosti višji in dobro, da smo dobili samo ta gol. Dobro je, da smo se uspeli vrniti, ko smo zaostajali, tako da potem bi lahko še zmagali, ampak tudi Koper je imel še neke priložnosti, tako da je realen rezultat. Kljub zdesetkani vaši ekipi, morda to še ta točka zato bolj pomembna? Točka pred tekmo bil zelo zadovoljen, ker smo imeli ogromno problemov. Imamo 5 kartoniranih igralcev, plus to, da je bila še viroza prisotna, nekateri so imeli še včeraj vročino, ki so danes igrali, tako da so res vsakem časno, da so zdržali tekmo. Plač pa tudi še ni verjetno? Plač ni, ne. Delitev točk, ampak v drugem polčasu bi morda zaslužili celo kaj več. Ja, res je. V prvem polčasu mislim, da so bili Koprčani nekoliko boljši od nas. Mi smo šli nekako v prvi polčas nekoliko mlahavo in potem drugi polčas pa smo bili veliko boljši. Ustvarili smo se veliko šans in škoda, da se nismo malo prej prebudili, da bi lahko preobrnili rezultat. Morda preveč spoštovanja v prvem polčasu, vendarle pričeli ste boljše spomladanski del prvenstva, danes ste upali na zmago. Ja, mi gremo vsako tekmo posebej, gremo sigurno na zmago vsako tekmo, ne glede na ostale razmere, ki so okoli nas, gremo vsako tekmo posebej in sigurno gremo na zmago. Sigurno je neko spoštovanje do drugih, prvi polčas smo šli res nekako tako malo bolj mrtvo, mlahavo v igro in se pravi, malo prepozno smo se prebudili, no, za kaj več. Spareggio, cosa ne pensa? Purtroppo per come era iniziata la partita speravo in qualcosa di meglio. Una squadra che punta in alto non può prendere gol su una palla inattiva. Si sapeva che era una partita combattuta, i ragazzi penso che hanno disputato un'ottima partita, però non basta in questo periodo per arrivare ai 3 punti. Però siamo sulla strada, vedo sempre dei miglioramenti e sicuramente riusciremo a centrare il nostro obiettivo. Gorizia nel secondo tempo meritava un po' di più. Ma erano in svantaggio, sicuramente hanno cercato di fare qualcosa in più. Noi in quei momenti bisogna essere più cinici, bisogna essere più cattivi e bisogna chiudere la partita e fare 2-0, non aspettare la reazione del Gorizia. Prva medsebojna tekma, prva delitev točk, pravično. Ja, ki je dobra za Gorico, za nas ni, ampak moramo v naslednjih tekmah dati še več kot danes in iti na zmago, rabimo zmage. V drugem polčasu Gorica dosti bolj prepričljiva v igri. Ja, dosti bolj prepričljiva, mi smo jim dovolili, da igrajo več, smo se povlekli podzavestno in so nas kaznovali. Po 3 krogih 3-krat neodločen rezultat, premalo. Ja, premalo in treba poboljšati vse to, s igro.